President Uhuru Kenyatta na murunawe Yoweli Museveni marekinyitie mwena wa Moroto Uganda gwikira uira gwikiraniirwo kirore kwa Ngirimiti ya kuiga thayu muhaka-ini wa mabururi maya meri gatagati ka nduriri cia Turkana, Pokot na Karamajong. President Uganda Kwa ihinda iraya nduriri cikoretwo ikiharana undu uria uratanywo guthira kaimana kurumirira uiguano uyu na makiria ma uguo kugia na uthii wa na mbere muhaka-ini uyu uhamwe na gukura kwa utonga. Tukishirikiana pamoja na Umoja wa Mataifa, ni programu ambayo itatusaidia sisi wote kuhakikisha ya kwamba tuko na amani, wananchi wetu wanaishi pamoja, na pia kutuwezesha kufanya maendeleo. Ile msingi ya mambo yale mawili, amani, maji, mnaona yameanza kuleta matunda. Wakati mlikubali kurudisha bunduki, watu wamezaa watoto wamekuwa bila kuwa chakula ya risasi. Nduriri ici iria ciothe ni areithi ikoretwo ikiroira irio na mai ma mahiu mao, na kumanagia na riu mareregererwo kugia na kiambiriria kieru, President Uhuru Kenyatta akiendekithia kugia na wonjoria utari na mihinga gatagati kao. Tunataka tuhakikishe ya kwamba tumeondoa hii mipaka ambaye sio yetu, na ndio wananchi wetu waweze kutembea na mifugo yao kutoka kona moja, watoke kule West Pokot chini wakuje mpaka hapa. Watu wa Karamajong wanaweza kutoka hapa wateremuke waende mpaka chini kule West Pokot. Agicokeria urumwe wa mabururi ngatho, President Museveni ni oritie ngwataniro ino guteithiriria nginyagia waki-ini wa barabara iria iranyitithania mabururi. Atongoria aya oho ni maruguritie demu ya Kabebe iria iri na uhoti wa gukua mai cubic mita milioni 2.3 na iria iriteithagia kuhe mai areithi kuma nduriri ici ithatu, kuona iri hakuhi na muhaka wa Kenya na Uganda. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.